Because na menyim anka mpese me ya abortion. Ba me kwa na me yefu na nyi. Inti me kwa hospital bi. Doctor ne ka che me se bebia me yefu na du no. Obese me wo no nji akwala no. Da be ma miska. Doctor ne ka asasem ne kire o. Ka bibia me nka bibia na da o. Maami bi na lead me kwa ye. Se me ma ye nko. Na doctor ne beje. Na wa ma miska. Obe mama wo no inti doctor ne ye say me mbra obetwa me scan na time o ma me say 2 weeks time me mbra na me wo no me wu a say o ka say me wu a na wa ma me scan inti me da me ho aba na oni me hihye say me ka bibia me inti me ka bibia me na da e kwanta na me tisu Kwaba ever to my judge so mejo so bibi aboko de bibi aboko rewade ase na mame ye a doctor fo a sabe yoko fo achi wo mo se wo mo eton kwala no ensam no wote ye ne sempa ne ye wo mi wudwiri mi na anya me nwanwa bebre because na menyim anka mpese me ya abortion ba me kwa na me yefu na nyi inti me kwa hospital bi doctor ne ka che me se bebia me yefu na du no obese me wo no nji akwala no da be ma miska doctor ne ka asasem ne kire o ka bibia me nka bibia na da o na ba che hospital be obi na de me kwa hospital na she how do you call it 18 committee 18 she amushe 18 no papa ne she u ka se me fa nkwen na mekoba ebia watu ache me ba no sisi am ni di agraba komenti mi fa nko wo se doctor ni ka che wo se bebi a onyin se ne du no wo no beji akwa no wo mauska o se me wo maami bi na lead me ko ye se me ma ye nko na doctor ne beji na wa ma miska obe mama wo no inti doctor ne ye se me mbra obetwa me scan na time o ma me se 2 weeks time me mbra na me wo no me wu a say o ka say me wu a na wa ma miska nti me da me ho aba na oni me hihye ye say mi ka bibia mi ka bibia me na da e kwanta na me tisu nti aye sa no me phone me dum ro frɛ me a me mfa wan ka se mo ebo hu o ebo mi hu na ye me ya say nyinsa bre na me di kwa ma papa ya na che say e dey no me dwendwen hu ka se odi ba mu obi onwo ye ni bia be hwe me ba na ma me fine ni ade ino ani me kan asata no my frustrate my stranded because na me ni me kunu ayayi ma oni me ntem atikakra nti na my disturb na wada for lead me ko ho nti asem dia eya dia omo ye me say anya obi say me say ba me e ma nko na time o ma me ba twa me scan first no time o ma me say me wo no anya sa time na me wo ye endu sa time no na me wo ye nti me ko wo 37 me nka na da nti me de me hu bi da mami ene se no wo bi de ni sasia de iyokofo etimi adoso musa akɔche eya doctor for na wo su se de mfa na ese mfa nyom say de o mo famra kwan so sisi aso akɔtofo ama ya hu say atinka kura TV papa bi kasa wo so atese omutimi si nkwala omo chese ewu nipa na nya nkwala nko anipa kura uti yetibi chew ni adwem ya yiwu moja no na mo de aye aduro oye na de aye nti omo de nipa eye nyema bebre nti ya wose ya ni omo dele pa ade ekoso chese nkwala mo ton no kura bi ton de ma okotofo omo ton de ma okotofo omuton de ma okotofo de ye nyema nti o se ye ni omu dele pa enye ne na ade ne hyase ache because me buy am kenye wenya almost 8-9 years wenya obo eno dina na okabra fa ya me hwe ni sa na me nya me si we me ni ko ma papa nka me hu ni biom nti ya ade omu ye na mami se na tie na te se ade omu ya about time for so mu kwa wo so no futu ben na wo de be mo about time de ya de ye mobo bo ani kunu edi no
Oni ni da wie oja nyinsen na che no ohwa na obi wanyi obi anso ni mu a nti o say government no yade ni say wonyim na say musi Ghana government si osesa bibie mu wo Ghana eni e won kaya yofo inkrofo wo so mo bra o say yen help wo mu yambu omo bibie mu nkwalantare yen strasra omo ni ade won because amanfo de amanfo mai awu di omo yes schedule ye niam bon nti o say yen check na doctors mami na tese mete kasa asi ya na tese ohia ne ma yetimi ewia nkwala no because wo ska u chese o yo okay u na mema no so ka ho omo ni Ghana mema nkasa ma yen wa no mo wo abonje oni obanyim owia osimempel kwana ko yiwe yi anu wadane ne tamfo okafa girl foforo dia Ghana mema kira ne menyam ne dia ne so no obeda nti munim Ghana mema nso nkasa emaye ampo sister min Canada ensem no emu ohu ankasa Ghana nie ebusa for ye twa komo no eso mami what to say iyokofo ache doctors for mienu early nurse for any abiam social welfare tese wo mo eton kwala what is an mate sa news no na mbacha woti ye no sempa na ye wo mete ye no kura ni me yam hye me pa you say doctor so ya doctor ni a wo gina ho ma nyankopɔ sɛ nyankopɔ ebo nipa no obo nipa hye odum ye oba nso ye nyankopɔ akyɛdeɛ a ode dum awarefo eti so bi nyinsen na oba hospital ho a wo doctor no ye second nyankopɔ a wo na aba beboa ma sa akola akono aba asase so na sa oba tan ne wo akola no na wo doctor no wo sesa akola ne hyebra oji akola ne fi na wo fo nche de ma owofo foforo a na ke sakola na nkasa wasesa akola ne hyebra dada so ati ase nje ya bone wo nyankopɔ anim doctor wa kan tam se adwuma wo beye e bia buo nipa na so okita sa sumu we wo tiri mu a de na wo pesa o kire nyankopɔ kura amwo na ke so ne obonsam kura yepe e na nurses ne so a ebo mo kan nurse no wo ka o yo ba so ati ase ntu de sa asem we du nyonko ba de na pesa o chofo so de o nurse e to de o hospital ho dada na so nyankopɔ ni mu kwa o be fa so de atu ya wo so ka eti no mo ye no mo hwe no mo nya na tia ya tie omo no megidi se bebre wo baabi a ye nim enti wo se omo bomoden na omo aka ni nyina omo tie omo na de no ade a mo ye na nye omo se sankrofo hyebere so ati ase omo se sankrofo hyebere mami na wo susu se de mpa ne botaye te kira obi timi fa adwin se dobi obi ba wa wo no me ma na fa ne ba ne nkofie na meton ne ba ne de am obi fa da se me di akla na efini nsem aye sika ni bre eye sika ni bre a abawi ase sika ni bre wo so obi wo ho no ma e bia na wo aka echi nyankopɔ awo no nyankopɔ na de ma wo onyo otwe honhom a eye akyede anyame de ma na me de kankan no eti so onyo otwe honhom na bo awrade mpa ya awrade bedum bi so ati ase na eye sika pese omo ne doctors ni ko agreement e wo sika ye twa to ho so boa ne maninya ba o boa ne maninya ba na obi na be nyinsei na waton nipa ko na ma obi foforo enye so ati ase nti ye kasa bi nkrofo ton nipa ono esan se eye baby o de ma no on de ohu se okan omo ton nipa ne ho but o ton nipa so ati ase nti sika pe eye ni bre a ba wiase nti no mo de ye ne omo ye nti omo nyai na ye bone wo nyankopon anim bi se ye nyina ye kotena sorry dem wo fuja wo ewie no wasa kotena sorry dem se wo sumu nyankopon ade nti na ye sa mami ninti tse ade ya yensa aka omo ata yokofo atumi achi omo no unse die mpa asoto be na sefata sa ban fam omo ya nyi omo adwuma ni hwe omo nsem ye mo nya biom na fe ye fam ntum ye mo nya sotwe wade no maye no ho e bi so maye nipa bebre we ya chi omo no na omo kanchire wo no omo kwa omo de omo be fa so omo betimi abo ebi no mo a omo nim a omo ye wotuma se a ye nche wo no omo nya no omo ntimi nka at least omo ntimi kan nipa kakra bi kra na e follow ko chi omo a be fo se beboa e do beboa ma omo a ye sa no bebo hu no omo jai ade omo ye ne nye ye bone pa mami sesi ano about time so omo ko ye awo so na tese omo ko wo no efutu be so na wo de bemo efutu am de be ma about time wu sese ne se omo ani na ho aba ni betimi anko anya mira bi so ba bi akwa awo so a o se ni busuani
ne busua ni kra da busua fo no kra bi wo ho no mu a oye abusua keke nso onkita ho adwenbone nto ma be ma kona onyinse oba no onyina oba no ho no ngo so wa kukuduro so betimi agina ne yere ho na so odoba na ye be wa ma na onyina ne yere no ho no ngo na ba bi ade akola ne be wura bia na mo ma ho kwan se ne be ma ne nwura ho bi ko so be dress baby ne na bre ne ma ne so ati ase tutu says wo me ne se be boa ma efi se mate se broche ye se sa ne ye no se oba e ko wa ne kunu gina ne nchen so ati ase nto no so onyina ne yere ne nchen efi se ba na ye ba be wo ne ye wo ne ye wa mo me anu nyina ba so ati ase nto ko tena baabi ne ye de fa ko ho te sa ne ye de bi no mo de afom ko ho na ye wankasa wa bregu eti ye ma oba bi oba be wu bia ne ye ma kwan se ne kunu enyina ne ho bra na owo leba word no oni kunu nyina ne ho ko sisa kola no beto fom nye eti ne yesi ye bia ne be ma nankasa ni tuem okay na ma me nyo ba bia so na Nyankopɔ ye na doma onya be ma atese wo ka ne ho e wo ne nyinsem brem nti wo mo nso no die no me ya fa ho eno sa no so ba ko no onua be ma bia odo no a nia be ma bia ogini di ope na asama ana oba bi ko wakro che be ma onyo nia bi o wakukuduro a obetimi agina mu amana o ma ne magina ho obi o ye ne busuani a onu gini di so fi ase no ma ne magina ho no hu ne atuem so wo ye so nya ye so wanya ne busuani ni nim ebe bo no ba boa ebusi akoso ebusia for ensem na mu ayeden pa na to an ye beto aso nti for di edi akire ma akwa ba eba tuma jesu bejo so mame se a doctor for asesi ade abeto ja se yokofo achi wo mo se wo mo eto nkwala no what say sa ensem no mate na wote ye no ye wo sen wo maso mom nyame anim no kwara ye me nwanwa e kire se because obi benyam abosome enkono obi wo kro twem abosome enkono ebi wadu ba akudumie no ansa na wawo na obe wo ne ba na wo doctor no wafa akola no akwa koto na ma ne pafofo enye ntiti aya twom da mo ye right say ya chiwo na ma me woni mo bi atese wodi ebo hia wo kwa wo so benya ne ba no enchiremu anko papa but se ya kasi doctor akase wo enya banana tswasa ni chabe fie sa o ne da ya na ya pa chire se mi ankasa kra mani kra me hu bi oni akone ne bedi fi mu no na ya bata chire na ba ko bi nso wo no nso ne ba fi mu asana na sister na ye da ya hom se bata no sister ba ko no nso ne ba fi mu no esa chiche ba ko ni kra se onya abotire nyame be ba ne fofo na that means say bia na nyame ba ne fofo na omo fa enkwala no omo fa enkwala no de enkwala ni sie ekokoton de na esa chi aya chom no de asam ka bi ani na jo o se ba ko kra se won to ba no ye next no ejimani was da bi onye next no nso ye de oba be wo eno no nso she ba ko ni kra se nye hwe nyame be ma ne fofo na se sei na ekoso ewo hospitals awodo na te se obi be bre afa yefunu ahwe ne bosomi nkunu emu ya oni emu atete nu akowo ni akache se obeyi wenya no anya ye na te enko wie ti ni eton ba na de mpa na ban fa nye nkofo ya che omu mo de so mo come for life because some di we say de omaya no kura che so betimi ekunipa se nipa no kura wo ho kura na de obetimi de nipa foforo ana akwala foforo ba be kira ni se oba na wu enso me ka se bia na omu ye ntinu anu anu no aban entwe o maso afebo na te se no abatan so wo mo ekwa wo so atese wo ma fa yefunu futu be na do se ne be ya wo mo so ensem bi se ento ai se means de meka cha mo ne se o mo ma o mani na ho Nyankopɔ ya adom na nyame ne hia wasomdie so akwala no bo modern so wo be hunu ansa na ye de na kɔ edam se ye kodware no ade na bro so ye oba so ye be me so wu mu ansa na bibia ye den aye fine si mansam kakra me wo